Hello guys, no to na Phrung Kaham YouTube channel lo ketini bob do khetchung nai leina tini khetchung YouTube channel lo copyright strike phaiket ma ong ake copyright capture phaike channel delete omai ba channel terminate omai abo joto su ne rules ono tini chung bo video kaham khe chung kaur bai strike ke saye chung na leina ake copyright strike ni rules ono chung kaham khe mchi leina kenaro bangma bro se sia ko khe ongi tongkhana ye ma chung especially je YouTuber ta khe ongi tonai rao copyright claim ma copyright strike ma abudi ma rono jaha sia ko khe ongi tonai rao ko tomayo khabani bo pandawo tini ano no pa ha strike ke kauru bai khe copyright strike ni rules ono saye khari nai inken no na live proof of no yeri nai tawani YouTube channel lo ke ha copyright strike active tongo aboma copyright strike le break he phaimi aborono tui angskang video phono na sape khari ha naro ani subscriber chamunge tomi asingke naro nupuna nukna ye machungo kenaro nuya konge tomi asingke aboma video no naro description box o check ke video link o click he naro aboma video no phone nai nai inke tino chung live proof nai leina tawano na laptop tu yan thanai naro nai tondi copyright strike ni rules out matma ake copyright strike capture phaike chini channel delete omai ba suspend omai abo joto su rono inke tawa laptop screen khosai reha tawano no boro pa ha no eri nai live proof ke tawbo ani channel tawang bo ani channel dashboard khosa tyo ke tawang bo dashboard do thangnai ke bo dashboard khosai reha dashboard khosa pai ke taw chung sama nai sinai net sa slow mon bok pandawo ke boro pa ha no live process no eri nai abon bok pandana ro nai tondi ke boro na ro nai nokna bo sa kaw nai de bo active copyright strike boro bo tawa intio ke ha tongo inke boro jamawo copyright ke tham phaya singke chini channel boro terminate umayu abo bo tawa no kaham ke explain ke khari nai breke umke channel terminate umai ba channel suspend umai bo tawa naro strike nai nu tongna copyright strike ke ha boro 1 of 3 boro ke tham nimsio ke ha active tongo inke copyright strike ke ha phaya singke tal tham ya ke bo copyright strike thaimo abo ma bong du ye thangya ke taw bo 90 days ka yan jaro banu kha tal tham ka yan jaro bo tawa intio je copyright strike ke ha active tomo bo ma bong ar no tongnai noka tal tham lai peke boro bungsa sa krui ke ungi thanai ke taw bo na sisa zoom ke nai no no bo na ro nai nokna nai de bo copyright active copyright strikes ke ha tomo ke taw chong copyright ni rules no ko sisa por ye nai lena copyright ni rules rolet mat ma phi ke taw no no boro sisa click he thonai ke bo copyright strike bo khosari ha mono chong sa zoom ke ye nai lena kama ke naro por ye nai me modi ke ye ke boro naro sai nai nokna nai de boro one copyright strike taw boro anti tongo ke boro wat man ba ye muktima video copyright khami abo boro naro nai nai jantola phaikla singke mo nai de kind master apps ni no to ye ang videos nami upload khemo abo mani copyright strike time se kind master break ye download khena ye videos nami khoi sama abo ma content no copyright strike riam se khabo ni bok pandawam boro nai strike riam ke 25 october wa ke bot 23 january bo ma expire unai bo copyright strike time ke bodi ke non thiyo copyright strike thainai ke boro copyright ni rules socket mat main ke boro na ro nai nokna a copyright owner asks us to take down your video because they believe that it contains material that violates their copyright. As a result, your video was removed from YouTube. Your channel received a strike. इनके बरो copyright strike के break है इनके जे bro bagra ba video background नाइ बा जे जाफोन bro नि के software हा application हा जे फोन के content ने bagra bong bini content tre ke ha channel lo upload ke amoro no ha singke ba bong bini video ro no tre channel ro buno ha singke bong chumi ha singke copyright strike link ke mayu khabodi ke copyright strike link ke ha singke je abo video upload ke nai ke bole only video macho ya YouTube ni rules ole video macho sta mobile copyright strike em yak bangma lama tongo nung ke asuni apps ha application ha ba software ha abodi mani tu ye safo background nai bro je privacy bro ni ke ha rules tongo abo je bro ni privacy yo je bro remote yo ong yaw ha singke bagra rom chumi ha singke copyright strike rimayo ke taw bo ai ni kono sata singka inchina ni kono sata singke ai ni pa budi ke riam no boro nai de boro ang ke ha ni video na upload ke mo ya ke boro ke ang majama video na upload ke bo kind master video editing apps abono kind master video editing apps watermark kroimano dekhiye download khela nai ye videos namye live proof nutinyo se bagra ro bomano chai yang ye jebo video editing apps ni jebo software ba application ni bagra ro bro copyright strike rim se ani channel ro ke bodi ke ye bagra ro copyright strike re asin ke chung copyright mayu ke tawo chung pore nai leina tre ke boro nai di copyright strike mai ke borot matma ong chini channel remove mayo YouTube chinyo ong yakhe bale boro wo chini channel lo nai di boro na ro sai nyangok na if you get 3 copyright strikes your account along with any associated channels will be subject to termination inke boro wo chini YouTube channel wo copyright ke tham strike phaya singke boro wo moha chung salai toni makroi direct boro chini channel
terminate onai ba chini channel delete onai YouTube chio tre chong abo channel no use kheme ya onai ketre channel ta kono khusama ya onai jabo copyright strike mo channel ni gmail bai inka abo dikhiye boro copyright strike ni rules tong ke bo copyright strike ke break inke boro ta chontre tausa singo halegrana boro learn more about copyright strikes to boro click kenai ketao chong boro tre singo haye nai leina ketao boro naro nai nokna boro bangma bodike phayo nai de boro wa copyright strike ni basic rolet ma boro copyright strike ni basic things bono chong chini nawo ke boro nai if you get a copyright strike it means that the copyright owner submitted a complete bole time ko chong pore bi pai ha je background nai bro ni video je legal bro take down request ke asinke ba bro ni legal action bro request ke asinke YouTube no abon bo yese YouTube bro chungno copyright strike huyu ke bo tre complaint content id ro phono chung claim khemayo chungchini video je copyright strike mo fake sei nge chung saso kha thimi asingke ba chung saso fake dike ma to mi asingke chung counter file phono khemayo inke tre chung boro won nai le phina tolawo ke boro community guideline strike ni basics no chung boro sisa pore laina ke community guideline ni bono chung taw halaina boro taw chung main nim chilaina YouTube ot mat maung ke channel terminate umai ake copyright capture phaike channel strike umai abo joto suru no ketao boro na ronai nokna boro nai community guideline strike ni boro wot mat ma chung chini na boro nai what happen when you get a strike chung strike mai hasingke maung nai abo to chung boro chilaina ke boro chung copyright strike mai hasingka chini content remove umayo YouTube chiyo ketre which policies is violated boro chung tre harassment violation abodima je for violence ba harassment mohas abodima ni topic sanu tu ye chung videos nama singke boro chung ke ha policies no violate kemon ba pana for strike phameyo ke aboni tre for boro chung nai le nai boro nai warning ke boro warning rolet matma boro nai we understand that mistakes happen and you don't necessarily mean to violate our policies that is why the first violation is typically only a warning you only get one warning and this warning remains on your channel the next time that your content is found to violate our community guidelines we will get a strike inke boro sayomoke bodike se chum chiyo bro nu surole samung tangkromayo ba mistake umayo hiye khaboni bo pandawo samung tangkropi tongphono chungno ba chini policies no violation khemo ba sabo ya umole klaya khaboni bo pandawo chung puilani strike mai hasingke chung abuno ke ha warning ni deyo ke chung strike riyo wa ha strike khemo baile ni channel mohaphono terminate draw ma yawnai ba delete draw kong yawnai abon bo pandaw puila ni strike hasingka aboke warning unai kya bodi ki tre wa ham second time move for same to same strike mai hasingke ba bodi ki strike tre wa ham mai hasingke tre ke ha warning nung mai finai kya bodi ki ye joma wo tre ke ha strike nung mai hasingke 90 days nimsi yo nokha tal tham nimsi yo mai ki ye copyright strike ke tham mai hasingke boro nai boro brot mai yesa abodi ki ke tham 90 days nimsinyo banuka taltham nimsinyo mai hasingke nini channel direct terminate unai ketao chonjan tolaw trem chilaina puila ni strike maket ma action unai ba second strike phaket ma action unai ke third strike phakelet ma unai abo joto surono ke jan tolaw na ronai nokna nai borom first strike yoket ma unai ke puila nini channel ke strike hasingke if we find that your content does not follow our policies for a second time you will get a strike this strike means that you will not be allowed to do the following for 1 week inke boro samoke bodi ke se puila ni strike ke phaimo baile boro wo chung jebo tolaw riamo aboro kheme ya nai ke boro chung chini video upload videos phono kheme nai live stream phono kheme nai aketre chung je phono chini channel samung tamai nai puila ni ke strike phaimo baile inke aboni second strike pha singke taw chung chilai phina bonona rokluk kaya go pore nai nai bono pa ha no kya kemchi khauye sa nai ha singke tre video law nai boni bono je chung chi mai mo phut abuno sayam chilaina ke boro nai de bo pa 90 days nimsinyo ni samusho se 90 days nimsinyo bodi ke ye ke ha puilani bo nai de bo puilani ke strike phai ha ke bo puilani strike phai pole ni channel ma pho effect ung ya kho arphono strike le tong nai 90 days ni bo ye inka bodi ke ye same to same trick ha next time strike phai ha ni channel wo ke tre ka channel lo strike ha singka ni thio joma ke ni strike ka phai second strike ke second strike wa singkat mang nai arpu ke nai de boro wo if you get the second strike within the same 90-day period as your first strike you will not be allowed to post content for 2 weeks. If there are no further issues, after the 2-week period, we will restore full privilege automatically. Each strike will not expire until 90 days from the time that it was issued. Ke boro second strike yoket mai saha.
ke puila ni strike je mai tong ha ka bu ke ha strike tong ha bu dike te ka strike thai ke 90 days nim sinyo ni nis ka ni je strike mai mo 90 days ke ha strike ha sing ke tal tham nu ka tal tham tong abu expire um nai ka bo expire uya khos nis ka ngo tre ka strike thai ke nu ma ong na pu ka nin channel lo nu nin channel lo mo apuni ni content rot maro nu upload khemi onai ba video rot maro nu upload khemi onai nin channel lo abo ke nu kham hati sal chung ni ba ye ba 14 days ni ba ye boro 2 weeks boro na ro sai sai nai nuk na ke bodi ki ek sononai ke ni ma strike thai ko okay kya bo ni ke tham strike thai ko ke maunai third strike thai ko ke boro nai 3 strike in the same 90-day period results in your channel being permanently removed from YouTube. Each strike will not expire until 90 days from the time that it was issued. Ke boro third strike phaya sing ke ba ke tham strike 90 days nim sing yo je puila strike bai mon ching yo no ka tal tham nim sing yo mai mai ke strike phai tha ke no ka tal tham abo je puila strike mai mo abo expire ya khosnis ka mo tre ke ni strike phai tha ke joma ke tham bodi ke strike phai tha sing ke ni channel ar kula tai cha tha nai ni channel tre no use ke me yaw nai abo dike sai o boro ke kha bo ni bo pandawo naro buma policy so no naro sa so ko pore ye naro mchidi kaham ke ye ke boro no naro mchi ta sing ke je naro youtuber he chong to nero ba youtuber unim che to nero naro bo copyright strike ni policy so no ba copyright ni rules so no naro kaham ke ye mchi to ni no kya sa ki naro kama kem chi mai nak na ye copyright strike ni rules so no ta wa no no dai photo sayek nari nai puila ni strike mai ha sing ke ba joma wono ka tal tham nim sing yo copyright strike mai mai ke ye ke tham pha sing ke channel terminate thung mai yo him bar pho puila ni strike ke ha phai mo baile no ni channel lo ma pho effect ung ya nai no video pho no upload ke mai nai ake te community post ro live streaming ro pho no pa no na ro ke mai nai him bar pho 90 days no ka tal tham nim sing yo chi te ka strike phai ye joma woni channel lo ke noi copyright strike phai tha abode ha sing ke no video ro live streaming ro ma pho no upload ke mai ya nai ni channel lo no ka hati sal chung ni ba ye himba abudi ke uchi tre ka strike phai tha jama ke tham ka tha abudi ke phai sing ke ni channel totally permanently ni channel YouTube chio delete kya nai ba ni channel terminate om nai ke bo joto so ron naro kama kem chimek na ye am asa ke ke tini ni video le bono bo video naro chai asing ke like ke di ke tre channel bo subscribe ke ye ta sing ke subscribe ke di tre bodi sam chu video so naro bis kam pon so khme ni bo pan dawo ke tre naro masu dab so ta sing ke ba masu ka sum chumoro ta sing ke naro comments box so comments ke ya no siri mai nai ke tini le chumboro no ka thograna no video naro samon ching ka thog yan jaro nai to mon bo pan dawo no joto no khakcha